Bai Sitivini arihokala na lagwa Sauli jamfahiza no siku hiyo rokanisa ho Jerusalemu leke kwatia kuteswa jirijeri. Bai kahiza wakati huo Sauli were achere anaendelea na utiririwe wa kuagosha na kwamba andalaga wanafunzi ya Bwana. Mtu iye wakwenda baye mulombi mubo mwenye na achenda mwamba amupe barua za kuendelea kahiza goma sinagogi ga Dameski. Na ile ngore were ni akiona mtu yoyo sikuko aria anatua iria hungira ya Bwana ni muche ni mulume amubire na aje naye Jerusalemu. Vikara akahiza chocha roche akifika hehi na muzi wa Damesiki. Bae haho henye akihenda kuona mulangaza kula mlunguni na ukimpiga kosikosi. Na ya akigwa hotsi kiza akisikira sauti kimamba, Sauli, Sauli, mbona unanitesa? Sauli akiuza akiamba, ndiwe hani bani we Bwana? Yo sauti ikizigizya ikiamba, ndimi Jesu yuyahu umutesaye. Vikara viviungararana wangire kahiza wo muzi nawe kuko undaambiwa viryahu ambajo suti uvihende. Bai Sauli akiungarara elariho kufugula mazo na kulola kadimire kuona ki. Kwa vijao atuma kihenda kumubwira mkono na makimulongoza pangira Damesiki. Na yoba kivijo kaona base gutaho karia na kanwa. Vikara ko Damesiki kwere kuna mwanafunzi mwenga ifaye Anania. Bai Bwana akinena naye kahiza maono akimwamba, Anania akihika akiamba, kini Bwana. Ye Bwana akimwamba, ukawende kahiza ngira iriyahu ifayo kugoloka na ukamale nyumba ya Juda. Ukifika kahiza nyumba iyo muuzize mutwa ifaye Sauli wakula tariso bani lola be akuvoyani. Kujonajo Anania akizigizya akiamba, Bwana, mimi ndasikira maji sana zulu za mtu yuyu. Ziriahu arijo ahendera nabisi o atu akwako ko Jerusalemu. Na ihahabe azire kukirira na wadimi ario ugerwani o alombia bomu ili agwire osi ariahu makuvo yao uwe. Ela ye Bwana akimwamba Anania, enda bakukala iye ni zamutsagula akale mhumiki wangu ili ahirike zina rangu mbere za atumario siya Yahudi na mbere za o atawali ao na mbere za o atu wa Israeli. Kwa vivyo Anania achenda. Bai wakwenda achendangira iriahu nyumba arimokala Sauli na akimuikira mikono akiamba, Sauli, ndugu yangu, ye Bwana yuyahu Jesu arie kwambolera mongirani ureokala unaza kuku aza ni huma ili upate kuona kaheri na uzalweni roho mweri. Bai haho henye hakibwa vitu heremagau kulamo masoni mwa Sauli na yakipata kuona kaheri akiungarara na akibatizwa. Bai Sauli mara mwenga akikwatia kuhubiri kahiza masinagogi zulu za Jesu kukala iye ni mwana wa Mulungu.